Enugu Ezike people know they carry last. Listen to this Egara by one of our brother from Enugu Ezike. Very interesting. In fact, if you are listening to it, you will not want to do any other thing. May God give them more wisdom. Please, after watching, like, drop a comment and share for others to watch. Thank you. Asimnika bago go waranya so jura ngia hariga mike na nyama abgo keren makika ke badra bo chikoze ona bazo chugo ja biama wa bia na afuma no to muguro na afuma kwa agbume ona mo ni jegburu ne bo bai no kombo ijegburu na bo bai na gbaguru woke la na se no nyama mere bezogu no ona bazo chugo ja bia mere kutele mu na bu mu no nyama mere bezoku na baru nyama za shi taru nyama manu nyama hre man molara Money jere furu manu hewe manu kwara gororo. Kombo. Mana chaplet bu ka chukuma hafu nka fada. Ishoko ga manu ko ma ben. Kombo. Mana shi wura ko na hura jana. Ito ka pajo bi ko ma hanyu pa ka ala ko ndo yi. Aso ejogbo he piri pe kiri ke ni ganya. Mani ka wa gbenya za ga manakwa. Wa gbenya ni ga chopo. Ato topu be ge ka gba chite de ni. No miana. Ma za chu goji ga gbenya ga manakwa. Wa gbenya na rinu pu ho. Nasha job bana wa gbanya za ne hanya ne chejira nya se na nduga ne fle nu hwa rigedegede mumu mojele ma gba lala nu kusu za moje ko be nu nga ne chinu so no kos nwi ha poka na me chinugu azumun kulema ne menu gi he ezoku azumun di ne jana za chura ja chinu mu nuku mu kwa za shire nu gi ke wewe ha so mega chinu me mi ka bu na agula nu mu go mani ka ga gbo yo gbe fu na go so ne mo emere man nga hyo nwe ya chidome kambabu we ya kpakara mechinu mugu ha mechinu gu kulemanu mu na nya gu ndovoko tanu balafo tanu gwezi ko bata no ba tanduda undu mu chete tam ne chete du nchire runu ne kutele num na meze je ka ya te nazo wewe umezi ko ba anole na chirige ka azodo mo o chirige nwa mu ba gedegede monu wa ya rude leze bu no benu no wa ba ni maka anya cha gba na ejiko ni ya tugbo ezoku mutaba do se wa ji mama ni gama ama bugara fu bo nya feze gbaliko no po chi na re oroburu mri jagwaza na mko nge kagwo wewe aminya mama du mama gogo agogo ane kwoku mi de ye no manu wa na madam agwasoru tali pero no sim 2 imani emele tele zega managwa wewe mana roburu mrija gwaza na mkonge kawo ya chidume kombo ngere ka shoge rabado mana bado satangure nene bai muza ko sari rogu bengala gbana no gu bani ga de managba no mana ya gu beza ni ga de manogogo ogri na madana mo asimi ya chaki shaza woliro ko gbali shaza gbalare no hu komba ne men muza gu je dama minya nge jo ya na fugu kwianu ezoko gba Ogiri na madana lo ho aga na mada kwa mama so winya maye ko nugo ho uroko gbara ga se bre balo to be na muse obara bia ke balo no ye ka anyi ni ama wewe una mo no isha nga gbaji na no ishi na huru o shi bu kuri pa lo ta ko na bore fu bure woro zo chi morere kombo asena ya ze mo no ta bia mu na go ma bu ne wule ka shi ja go no mama no ja gba wa mi shi na mata ma na ga ma mu de la za no ba mu no ge me no ha ma mo ba jijo ma ba kwa coach ajija na fu na mu do kan we gbe me dinigu mo gu te do chugweji asimo je kida ya jumase ya ni ma ma ga za ma do ha jukwa me di ko me ajukwa me di bobo ya ran ya che nere ye mo ri ze na sese mo ba ka nwere je aru mo podo dan ge fu mi ni show amara pa kaji ya na nyim laba je no ga badamo wewe mogiri na madana mogiri mere anya ze mogiri ge chinirukpo o ka ne funa ba nga do mi yo kombo mana boza ni ge fonwe hita gbara lu na ni ge shi ye na ko ma da ko ni ga na na da ya na la za kara frera ma mogu ta da chugweji mmema ga mere medu agbara ka te ile megu na hu igwe ekpe be vile mu na hu amanu Okpede vile mu na bu nwa akwa je vile mu na mama ga akwa jubu ne vile mu na mama ga mano ze zero ka nge gbo ko no no jageji ko mozu ma ya chido mi nke ni sha nge kwesho zu me gbanu kwa nge kwesho tu ne bo jebete oze juli man ga ko no me achichi nozu pra ga ba vuru la wewe asimo poju bu na ya le mu ne poju le nu mo
Mana ya dawa nishi puruku badala no nishi. Mana papu pare vitaza mehinte. Isidira ahirire. Nite chikwa gbara kalar. Ogala kodori akono nyedu. Me. Wo da chu gwaja bia mana ka ga munte wagada dari wora ka je gbonwe no. Wewe. Ogada dari wora ka je gbonwe winyamo kitaga ba za de mana. O mara pa ba ne fele netan. Moro koko no ne la ko emeri magro na la ko no hu ozu. Agoro ho nwere ka to ni mo yo koro ja ushu. Wo da chu gwaja da. Nwayo. Mana ta mo gboro na fu ma gwa agbo. Nwayo. Winyamo agbo ya mi gbe daga ba ya fa bi dada. Moro gure bu kan mo no na ka ba ma ya. Emele ni mere ni kwa Akwale. Wagiri na mada winyama za kwejuru se gbo ma shazore. Afi ejo ogbo winyama oye kpiri kere ni ganya da. Mogene. Aga baje menwero tewe na musi mejera ro bezoku ka chechi jera ro bezoku. Wori go biara no na me vraga ban. Mana mu ne ditele ma mo ga pano. Ezoku. Mana jera nge wa pete bezoku ni pote na pete po shedo nwe. Wewe. Utaba do se wa ji mama ni gama na ma bu wara fu bo nya fa se gbaliko na po chi na dala. An ga mi ke na ya ma bu ke. Wewe. Utaba do se wa ji mama ni gama. Wa kwesịrị onye mara ze kwesịrị ohia onye keno. Ara du soro bi jenu kusenu. Ezoku. Wo igo ma fo mana ka komo. Igbudu ngba wa je gbo kanu nike. Simtu na mechi nugu unjire go zaram na wo ke bro laraga. Idoka fajo ogiri okoma olede me mechukwu aza ma de naga. Onwe. Onye wara ladu ge bu nelu mo ya ga jura nga gbo to ya chiri ome. Wewe. Enyi m laba je no ga badamu. Wewe. Inema Utaba aga. do se wa ji mama. Nkuko nelu ga na chi mere nishi. Ba. Tatutu gbara so tewe na bori aje nerme na yate. Maka ikeke badra bo chikoze. Wewe. Mike na anya. Ezoku. Odika mu na chelu chawura wa nga fi edike na anya. Ezoku. Moni edike na gbajo. Ogu te so chu goja bia ma. Uri asu dofu no buto na ya kan ye shinu nezo. Ona mu goja bia ma so magbo buto go daro fu ga da woro gbara ni begi yes. Imagine. Azu magbo buto daro fu ga da woro gbara bego. Manu sa wuye ji babala no ga yeru na mu boje betele. Asa pa ko nye hare ka gbara winyam. Aga baje menwero ntewe no papa na echeze bezoku mo kpara na echeze simtu. Akpara mu cheze aso ga bibi boje betele. Imagine. Egbegburu jike ma ya dare akwa. Mo ne kere ozu ba nwere ya na ede ba meligbo za ma rochi. Ngere kai kai.